lor dia malu karena kanal televisão TV Pos, iha railar nomos iha railiur. Mutuk fila fale hau Augusto Sarmento, iha programa dalam basucesso. Iha edição ohinian ita iha bainaka nain rua, nebe iha na itanilet, bainaka nairuane sai hanes figura inspirador ba fuinsasira. E foi lidado com sira atende evento boa tira nebe participou se bainaka famoso você railur e habiba urane ita se ba conhece itania bainaka serane e atu conhece cliente sering serhala sering atividade lor e bainaka nenduane ida lesan fashion designer no ida lesan make up artist turma ita ba double dia direita kerso itania bainaka ser lorong dia mana nain ruang. Halo, Loren Diak ba tato. Oke, hahu sini bele apresenta introdus mana indronya hahu si mana ya sorry. Halo, Lavina Ika, fashion designer. Agora gedang loke hanya bisnis rasik ya hanya studio ya kita buat. Vika minha, hanesang naimba VNM Beauty Salon. E agora íamos studio Sulam Alis Brow Studio. Sim. Oke, Diek. Idane nessa profissão nebe maka abing nairua halau lorong. Karek bela hatene husi fashion designer. Prosesso ne onsa, início ne onsa. Aprende a paten Roma, ka inana makan lorong, onsa bele toh lorong site designer. Okay. Ya, how 40 di fashion designer, momento how sekolah 40 kiras ya SMK 40 kiras tata busana khusus ba fashion yang how 40 sekolah iha SMK Tarakanita Magelang. E depois how continua na sekolah S1 fashion designer ya Institut Seni Indonesia dan Pasar. How remata sekolah S1 iha 2019. Depois de remata sekolah how film Timor. Então how hansa atau loke hanya bisnis dunia tambah atau fai hanya experiência fai hanya obra bah mau sira hotu jadi how loke hanya studio hanya fashion designer iha Timor. Atau hahu design iha satingan. Oke, jadi hamai kan iha 2019, então momento kan pas nih COVID kelemau, COVID iha 2020 si COVID hela, e depois hahu hanya bisnis fashion designer nih iha 2021 akhir tahun pas nih. Agora daung ya laba tinang toluna. Oke, dia kita fila-fila mana make up artist. Mana awinsa proses início kahahu conhece buat make up né insa kama mau make up hanor make up insa experiência hahu início aprende com a make up iha 2017 iha momento dane hahu hetang inspiração husi make up artista Timor yang ida se habel temi narang garik mana ne narang Titi da Silva iha 2017 how acompanha nia husinia social media e hetang inspiração husinia também amos hanesang makeup artist ida nebe foi saya iha momento na ba iha momento da ne hamos koko atu aprende rasik otodidak kau aprende husi media sosial hanesang YouTube video tutorial serne kono pa makeup e depois de dane how koko atu aplica e aprende bahanya alin sira no 2017 e 8 how loke hani studio iha Uma Rasik até finalize 2022 how no hani alin loke beauty salon e surat to agora basic tinang rua ona. Oke, interessante talvez husi bem experiência
sa teknologia ohin maybe dalam rumah iya kala onsa bahira design hahu koko be halo makeup ba aling sa perfeito los ga onsa ya tempo no ba ka aling protesta los ka sim hanesa kita hatene hahu aprende né ya momento 2017 2018 né ita hoto atene kata produto makeup ne be ita usamos lá nesang ho tempo da agora tambah ya momento no ba produto mo sidau a qualidade sidau dia kanesang ya tempo agora so husina ba mai be hau koko aprende nenek e to agora sai hanesang agora makeup da agora ba mana se lembra ela design da primeiro né onsa iha cliente ne ida primeiro se lembra onsa ninia expressão ida ai dia close ka ou pelo menos onsa Oke, jadi hau primeiro hau suku hanya mana nia roupa bagradua. Então suku bagradua ho idusium e uentel. Suku ni hari kapas, então hari kapas, então vizinho ida, momento hau suku hau sirak iha máquina, então hau impressa máquina vizinho niang, hau di suku hani bini roupa, depois hari vizinho hari, então dia suku kapas, então ni suku nia vestido ba roupa prenda. Jadi momento hau se impressa la máquina vizinho niang, hau suku vestido prenda, yang mana yang kapas, então nia gosta, depois husi ni hau nia ema conhecer barak, ema husi ibung ba ibung, então ema vamos conhecer. Agora mai graças a Deus klien começa barak na. Okay. Hili profissão nessa designer depois suku. Misalnya kama katoran mesmo. Tambah hau gosta los hanya obra nerasik, jadi hau mencintai hanya be karir ne hau pai hau latodang dah. Desain ho suku ni ita tergantung baiknya modelo karena sa misalkan modelo hansa susah itu hang tempo barak hansa modelo simple hang tempo itu ada. Oke. Sila falo mana makeup artist. Hafoin de sucesso tia makeup alin sira. Depois sai beliur ne onsa atende ema iha início ne ema hahu sira ida to 5 ka ou 5 to 6 ka onsa. Depois de aprender husi hanya alin sira, momento ne hau loke hanya page de Facebook, página de Facebook, kona ba makeup nya. Então momento de hau aprende, hau sempre post em mídia social, hanesan Facebook, e depois de dane hanya colega dia kida, momento ne nya atu kabeng casamento, então ni for firme hau atu halo ni makeup. Maybe hau halo ni makeup ho gratuito, free, tambah mai hau ya momento na ba ni fier det hau ni makeup ba ni casamento nessa mai hau sa contente tambah foi em primeira vez e depois colega dia classic ma foi fier ni hau então hau halo ni makeup ho gratuito e hau depois de dane hau post em social media husi dane ema começa a conhecer começa a share ba mai depois ibung mos depois hau hetang cliente husi media sosial e nomos ibung desde husi 2017 até agora. Okay. Sim. Durante halo makeup ne ensa iha koreksão rumah ga iha kritika rumah ga ou iha expressão sa contente mak barak leu sepu. Hanisang itahatene quando itahakar kato aprende tanto makeup ou fashion designer sempre ia desafios ne beta soro mai hau principalmente hau senti desafios ou desafios ne be ami soro mai hau ne be hau soro saya hanisang buat tidak ne be hau bele aprende e nomos hadiah tambah makeup ni hanesang hanya hobi e até agora saya hanesang hanya profissão
ni hane sembot ida nebe ha gosta ni sang oing kolega la veni ika dia bot nebe ita ni serviço nebe ita gosta no ita domi pasti ita halau ho contente. Okay. Mana laveni saya hanasan designer. Iha kala designer favorito iha Timor nomus iha reli. Dalam. Okay. Hanya designer yang mai hau dan nebe asa motiva depois mai design favorit ni iha Tex Saverio. Ni husi Indonesia. Gostos ni design ni hanya sang ya glamour depois ya bela androgyny hotu bafeto bamani hotu gosta ni design jadi nia ma inspirasi mai hau. Hanasan ohin itadian dambe hili iha Timor iha galang. Iha Timor Sirakia. Oh, okay. Iya. Durante profesional saya buat ni hari kono ba gosta ka ema dem pencinta designer iha Timor ema ema barakala nebe maka ba ita buat kuliah kono ba fashion meras. Ya, graças a Deus, barak itu mau barak menggosta fashion, ya. Cuma ita da daun ni ema sa fashion designer ita bele hatendet cuma baru iha ida ruadet. Sirak iha barak. Jadi hau karak sang hau gosta nemak hau gosta fa experiência ba kolega sirhotu fahe hanya be obra seni ba maluk sirhotu pra uri aprende tentang ba fashion yang ne. Sinti kalau iha competição entre maluk Timor sera nomos ema alfaiat serus estrangeiro. Mai hau la bersaing lah. Tambah hau karak hanoring duni hamsa ita fa experiência ba malu jadi hau hotu lah hani saingan. Jadi ita ansa ajuda malu, for hanoring ba malu, for fa experiência ba malu. Mana vi uluk ne da normalmente maten buat tidak make up ne malu feto ser fuknaruk ser mana ser ladu insa bela make up bos mana ser kala. Sim, depois de itare perkembangan kono ba make up ne laos feto det ma make up ma be mana siramos make up hane sang amin aktividade ba ami make up ba model mana sira ba emane be casamento pengantin mana sira e nomos ba artista mana sira hotumo. Pelo menos durante ne atende malu mana sira ba make up ya bini fati. Sim, liu ba model sira ni sang temi model pengantin nomos finalize artista sira balu sim sira mos kono atu tampil atu performance sira precisa make up. Okay. Kuli kono ba make up sa tempo ma kita precisa tem que make up. Sira bane tambah sira maksira karang pa make up. Sira hani kliente sira nebe sira tu ba make up ni sira cada vez sa wisuda, casamento, festa, ou sira perform, sa evento sira perform, artista sira ne, nomosan sa labar kikuang, how senti idanesi. Okay. Na fatin, make up ne precisa los. My house depende ema ida ia balu ema nebe sa karak makeup tambah laos yang sirane la bonita ou precisa makeup ma foi bonita may be makeup ni hanya sambo tidak karik atu mempertegas itanya feature ya oing atu nene hasa nia bele enhance ne hasa atu bele hatudu hansa itani feature ne halo diak iha hani santaka itania imperfection ya oing hani sang matang nebe metang o iha jerawat rumah ya oing ka hani sang nesi. Fila falou mana desenho estamos sama precisa tem que rapaz nebe único itu angka dalam rumah lahanesan ho roupa seru yang fani ho be iya Timor Plaza napa tansa fashion ka buat tidak nene
importante TPV supaya terima sen. Oke. Menurut how fashion ita sekarang fashion ni ita ba ita ni ang rasik. Masa ita nyaman di ita ni hatais ni menurut how fashion. Jadi sa hatais olah nyaman berarti lah lost fashion. Betul olah hatais senti nyaman senti kapas ba oni ang ni fashion menurut how. Oke. Na fatin babang design ba favorite ka, mannered ka o qualquer. Oke, ita kuliah ba fashion, feto mani hoto, iha feto niya design mus iha, fashion mus iha, mani sila mus fashion iha, ba androgyny mus iha, androgyny ni hanesang feto ropa ni ba feto mani mus bele hoto. Oh, lavar kik? Ba sim, balabar kik, ba emo hoto fashion Restaurant tende mo sa lavar kik sira. Sim, how ni client iha labar kik, bebe mus iha, depois ba jovem feto sira, jovem mani sira, tiu sira, how ni cliente ba emo hoto. Ating bem. How si design ho narsane pelo menos se lembra how né é uma focus tu hira lá depois tô agora mais ou menos high level lá né custo parece que é mudança itu. Sim. Jadi how momento começa hanya be lo que hanya studio ni how lo que ya 2021 yang sa dia momento how things mata sekolah então how kan sekolah ya no bot Indonesia how fila fale mai Timor a momento how ni clients ra kia emas ra conhece how emas ra katene how emas ra dene mak how husi ba ibu pois ita atende ita yang penting ita to atrai sira client sira ita tem que atende client halo dia ita atende halo dia ita for hanesang customer service ni halo dia ne para ema client semus puas sira mai bebek então husi 2021 ni emas conhece how e depois momento laut batina 2022 how show iha how hatula hania show at uja tais iha night market Timor Plaza então husi dani hanesang dani kan ema show ema hare então ema gosta jadi atrai ema então ema husi dani ema mai começa mai husi ibung media sosial mas sharing ba mai então ya graças a Deus tô agora ema conhece how. Wow, nekata full job na. Ya graças a Deus. Oke, fila falba mana vi ia makeup agora né mais ou menos bem cada ia tempo né normalmente é uma bane segunda to sexta ou fim da semana misalnya. Normalmente quando makeup ne busy liu ne iha weekend tambah ke Timor hatene weekend ne Timor ang barak maba festa so weekend ne ma busy maybe quando lorong bain let ne ladung ya salon ladung busy paling atende limang kukung fu sirnes. Oke, dia ita fila fala basit sam fendag né ia liga ho celebração 20 de maio restauração independência né ita ia bainak importante mais estrangeiro que mo para durante na rona de cernilia hari de vídeo ikos mesir consegue to itinerai e privilégio teve que ta bo durante né acompanha sira to how sira mai to sira fila. Prosesu início ne onsa makita bo cere iha bele hasuru ya mesara. Oke, naira ita bele. My how ne hanesan privilégio bot ida iha momento na ba artista famoso kalema mai Timor ne how ni kolega dia ida nia hanesan fashion designer hotu nia mak recomenda how ba IO event organizer e sira contacta how iha lorong rua antes de evento iha momento na ba sira informa how diang hakara galay atau sai makeup artist ba kalema e se hakara bele confirma ami antes atunune ambel prepara schedule buat serne
I momento na ba quedas how atangsi bele I how excited lo si momento na ba I depois de idane lorong ida depois how ba hasoro duni io iha na ba ami kuliah I halo kontratu depois heng kalema mai I ami halau serviço ho sira. Oke, ini kontrak mah harapan. Ni ami hanesang kuliah kari kami hanesang sponsor I ho mana lavenia hanesang hotu I momento ida naba sira kuliah katak sira la iha budget kono ba idane I ami nudar hanesang jovem criativo foi ensaio beliau ia momento na ba sira kuliah yang atu shooting videoclip ia atu usa mos konsep itani kultura timor usa tais no makeup hanesang tribal makeup sirane I usa itani tais dança sirane dançador sirane tais itani tais sira musa tais itani tais então mai ami atu suporta sirani video idane tambah ami senti kontenti tambah bele lori itania kultura ba dia mundo so yeah. Film mana designer, onde processo de comunicação, tu iku sabin consegue virarmos a rede social. Haturu roupa no mesmo sira usa. Ni processo inicial insa. My how idane privilege buat ida, oportunidade buat ida my how. Tambah agradece tebes. Momento ni how ni kolega dia hotu ni fashion designer hotu. Ni mak bolu how hodi ma sai hanesang fashion stylist no design do suku ba senia roupa ba video clip. Momento ni ami bahasoro tia event organizer sira hotu e depois ami hasoro artista ba ukutis nia medida fotis nia medida e depois então amba persiapan ami hena depois então how design how suku e depois next day ami ba video clip então how karang ya shooting video clip dinemos hakarak hatudo heritage Timor Leste niang kultura Timor Leste niang então next day last day ni how for hatais sida uja tais Timor Leste niang. Ok, durante sermai lorong hire ne abing ne rua ne langsung mal sempre bane vene to sira. Karik bele ten sira bane vene depois sira tipu be sira hatais ya fati ne o insa ni ne ves sequência. Kona ba location ami sidaw bele temi tambah idane io sidaw for lisensa ami tambah siranya video clip ne sidaw fosai so ami so bele dihandet ami hasur malu meeting mus iha Hotel Timor ami shooting video iha itanya fating balu iha area lorong monunia depois nomos balu iha dililarang otus sim la sala iha video da viralos ne kono baropa ne be masiratas abu mane muting mane ini ne abing design no suku ne han tempo hira mesmo sim momento ne how for stylist sira e depois sira masa karakuja outer jadi outer ne how ma design depois ita design ita tudo la basira gosta capaz kala então foto se diang capaz então how começa processo suku processo suku ni momento ni kalang ni sida after be sida be sebelum sida atu be konser iha be Porto ni ami ba foto tesnya medida então depois foto ami tweet ami hares ni konser lai então abangas ni depois abangas ni makafuing sukusnya tesnya roupa depois sukusnya roupa lokai sini ami tem que entrega bana tambah next day ami tem que video clip shooting começa shooting falem jadi hang horas outer one hang horas ning suku sim suku roupa fusi experiência ser ne agora rau mana bem preparar o desenho
Kaba ropa ba clase insa cualquier redga o bele ba artista redga insa mesmo. Qualquer det mau. Jadi baik mah foto. Model uruannya abing foto sama hili model dan besira usan. Nah, jadi hawari khususnya stylist, sira stylist ni sira gosta ida all size, depois sini roupa ida sira lori maine kan sira cor coklat, ida depois cor nutas ni, depois all size itu. Jadi antang sira kami tentang outer, entang kami outer jadi how design, pues antes ya, depois de design how haturu lai basida, oh itu nih kapas kala hasne, então se diang okay, muito bonito, antang los, entang how continua fotihena tesi how sukusnya outer. Ano yung katagmano mas may ito si Africa behatin hila ser negócio. Agora quando falo de makeup, tama sira hoita diferente continente, clima, neves, unsa quando ba makeup niyan. Kona ba makeup sira nang rua, may how ladung difícil, tambah ita hatene katak sira mos ia kulit tidak nebe hansa sira cuidado lorong, nebe makeup tidak nebe sira request mos. Laos makeup ida nebe complicado, makeup hanesang natural look, fresh, ansa atu partaka det sirni imperfection det nedet sima. Di la imagine katak bele makeup artist susi Europa. Sim, famoso tete, sira horas era famoso tete. E hari bes força ser nebe maka ito bot ne rohalo sucesso ser ne hot. Horas ne dau ihe emihira mak serviço ho ito bot. Okay, ora sedang how staff iha rua, ida nabi ajuda how durante ini iha rua, ida depois masih bagian di dalam hotu, então how tesi design, depois ukur klien sila hotu, ida depois how tesi, então depois han staff sila maka ajuda sukuhan ropa sila. Suku, okay. Ulu conta cada tempo ulu na empresta vizinho ne make. Unsa agora? Graças a Deus, agora depois how conhece tene barak e depois how começa investasi. Jadi ita investasi makina agora makina completo na, jadi agora ya umade ya studio na fate. Ya studio. Bel hata da makina hira no magia. Makina suku ia tolo e depois ia obras ni ida e depois makina nechini yang ida. Okay, filo ba mana di unsa sasan makeup niyan staff hira maka oras ni serviço ita. Iha VNM salon agora da daug iha 95, may be numero ni orcida aumenta, orcida a menos, depende ba cliente mos e depende ba staff balo na be serviço depois sai, tamba iha VNM ema balo iha labarik nang hira ona mag serviço iha naba isai ino mo sira começa lo que ser ni studio rasik ami iha naba simos labarik sira nabe hakarak aprende se bangir sira aprende sira teni sira sayu sira naba no lo que ser niang ni hanesang orgulho boti ba ami VNM nianai. Okay, laut durante existe tu agora né mas desafio sai da makasoro. How senti kona ba bisnis desafio sempre iha mai how desafio nebe hasoro iha parte barak los hanesang cada vez cliente balo nebe la satisfaz o service nebe ami fo e dia que tambah cliente baru fo na fatin feedback e mai ami agradece tambah husi feedback sernema odi bele ajuda ami atau hadiah ami qualidade nomos ami customer service hodi nune baoing bele fo idane be dia klitang. Okay, abing design ronse desafio durante existe tu agora. Ya, desafio mai how hanesamos klien niya hakarak hamisa
idani maybe idani tambah how hadon hanya serviço então menurut bem how desafio tapi ita esforçar tambah sira hotu ita tinggi esforçar depois ita banyak belajar sira jadi menurut how yes betul dia hotu. Durante de suku tua warne iha tuir pemeriksaan rumah kalau hetang oportunidade si governo atau suku Eropa basir to ya tinang tolu nilarang harus roketang jadi yang iha ni agora iha bak klien usi governo harus roketang durante na hetang klien usi pensa pribadi dia dan sa mai pribadi dia kalau usi governo ni harus roketang kita dia oke esperança ba futuro baik buat negosio harapan ba oing hau hakarak loke hanya sa kursus ba maluk sida ne biakar aprende ne pra sida bele aprende depois sida bele loke fali sinia obra sukune sida bele loke rasik na fati bele loke na rasik e depois hawa karak for experiência ba maluk sida hoto oke abi esperança ba oing no insaf esperança haunian ba oing may how hanesangos hopefully ba oing bele for serviço barak ba for serviço ba loke campo de trabalho ba itania maluk timo ruang sira lilu basir nebe iha area makeup no hairstylist so how karak atu loke esforço para bele loke campo de trabalho for oportunidade pitane maluk sir nebe ha karak aprende e hopefully VNM la os located iha dili maybe ia município selukoto. Wow, mehi bot nos. Espero que mehi bot. Oke, ikus foi inspirador. Hus esforço rasi, hus família, tohin loro itu belian iha mudança itu iha esforço sernehot. Karena iha mensagem rumah ba itanya jovem serana memang karena katuan senta bocera mebe dan lah. Karena abing neru beli hatu hela motivação basira. My how karik lifuang barak maohing amirua ka ika kuliah na iane how senti idane saya nesang motivação ba maluk sira nebe iha liur nebe nonton vídeo idane semoga ohing aminia experiência nebe ami kuliah ita bot sira bele foti ida rua nebe lifuang nebe positivo atau nebele nudar jovem ita la bele tour heng det governo ita mos tem que aprender e primeiro tem que hatene saída ma ita hakarak e depois se ita hatene na saída ita hakarak ita tem que dunituir mahau ida nedet sih. Oke, abi karik yang misalnya rumah yes, mahau hanesang hotu se uhat idan bensa skill ba o skill o tegi aprende depois o tem que memulai idani lefong de memulai ni sa ada kan helai idani menghasa menghambat ita jadi lefong ile memulai itu yang harus ita baoing ita sempre harus ita memulai ita disiplin itu pasti disiplin waktu harus baoing ita sempre ya dalam bibik maita ni boys. Okay. Dia maluk haranan sira hotu ita ron beda motivação forte jovem timaron na rua nebe kuliah clientes kono itu hilar Hei katakan mensagem sira ne sai motivação ba maluk jovem sira selu para titir na fatin hene são himana la venia de kata la vele hei tambah sehing bebek maka ita continua heng selare
mana ini tadi dulu itu musik ini kap lorong haluhan toba be tania dadan dia Brigada Barak beta voucher ketaluhan akompanya na fatin edição dalam pas sucesso canal Timor Pos edição produção sertuir mai dalam beta muito kau Augusto Sarmento Maluk Nairo atau Brigada Wine beta voucher. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.